Ja znam ljude sa krvavim rukama. Ja znam ljude sa krvavim rukama, krvavom i crnom pljuvačkom u ustima. Ja znam ljude sa umornim i blagim očima. Ti ljudi samo šute i kada jedu, i kada se smeju, i kada rade. Ti ljudi svaki dan se sa svojim najmilijama opraštaju sa riječima: ide mila, daj da poljubim dječicu. A ako se ne vratim, čuvaj se i čuvaj nam našu malu dječicu. Ti ljudi svaki dan prkose smrću. Oni su izgrbljeni, iskrivljeni leđa sa žuljevima na rukama. Tim ljudima je i sjaj u očima drugačiji od našega sjaja u očima. Ti ljudi ne vide ni dana, ni noći, ni sunca, ni mjeseca. Te ljude niko ne spominje, jer su valjda se dobrovoljno već odavno sahranili. Jer su možda suviše prljavi i zamazani lica, ali zato kada se nasmeju, vidiš im svo bogatstvo, poštenje i mir. I zato ja ću ih spomenuti, ja ću im se nakloniti, ja ću njih slijediti, ja ću njima ovo pismo posvetiti. Oni trebaju nama biti primjer muke, ponosa, poštenja, blagog osmijeha. Oni trebaju nama biti primjer snage, bola i dobrog roditelja. Oni trebaju biti na našim društvenim mrežama, na našim zidovima, na priredbama i u školama, zajedno sa doktorima, junacima, ljudima čistoga srca. Ti ljudi to zaslužuju. Ti ljudi se sami svakoga dana sahranjuju, ali su pošteni. Ti ljudi se sami opraštaju, ali su ponosni. Ti ljudi žvaču kruh i prašinu, krv i znoj, bol i pogled na sliku u novčaniku. Jer rudar je to, moj prijatelju, rudar. Niko od nas ne može da zaboravi onaj blagi osmijeh na onoj hiljadarki. Niko od nas ne može u njih da prstom uperi i da ga optuži ili ponizi. Niko od nas ne može u njih da sa mržnjom pogleda, jer onaj koji njih ponizi, popriko pogleda ili smijava, taj će se kod Boga i ugriješiti. Kada ti takav čovjek pruži ruku i pozdravi, kroz tvoje tijelo jeza prođe, radi stiska ruke, ispucale i hrapave mu kože na rukama, radi plikova na dlanovima, radi poštenja u prstima, a onda se trzneš i pogledaš ga u oči i vidiš blagi osmijeh, polusjaj u umornim očima i poštenje jednog čovjeka i insana. Vidiš mu muku i radost, tugu i sreću, nadu i bol. Vidiš poštenog čovjeka ispred sebe, kojeg i sažaljevaš i diviš mu se, kojeg se i bojiš i sa njim se ponosiš, kojeg ne možeš da ubiješ, jer se on sam već odavno ubio, ali je zato pošteno i ponosno čitav život živio, tako zgrbljen, a tako uspravan, tako prljav, a tako čist, tako ponizan, a tako ponosan. Rudar je to, moj prijatelju, rudar. Posvećeno svim rudarima, doživotnim herojima, najpoštenijim ljudima sa krvavim rukama. I ne daj Bože da te rudar prokune i da te njegova suza stigne, ili da mu taj krvavi novac iz krvavi ruku i krvavi usta otmeš ili ukradeš. Nema te crkve i džamije koja će te spasi i koja može da ti oprosti ili da te sapere. Nema. I zato ponos sam da mogu i za vas nešto posvetiti, pa makar i ovu lijepu riječ. Ljudi kažu
da ja znam lijepo pisati, a ja kažem da treba lijepo o dobrim ljudima pisati. Dugo sam o tome razmišljao i nisam znao sa kojom riječjom da opišem vašu veličinu, ljudskost, hrabrost, poštenje. I nadam se da sam barem približno uspio da vas i vaš život opišem onako kako zaslužujete. A sada sve što želim i molim od vas, slušalaca i čitalaca, je komentar, podrška, lijepa riječ, ali ne za mene, već za ove hrabre i poštene ljude, jer oni uistinu to jesu i to zaslužuju. Neka vas sva sreća ovoga svijeta prati. Dobri, hrabri i nadasve pošteni ljudi. Volim vas sve. Pozdrav Balkanu.